tuộc xóa nuam ule mim cột thả September ni som pakhat sang hi som hi panga ninga ni ania Zoram news ilo ngai thang u dampabial by election nei tora Congress candidate tan pujon ro tluang lian ruatani nimina Congress bhavana candidate puan na hun buat saya Congress party president pulal Thanzara chuan tun thole ni September ni kwa a MPCC vice president atana ruat thar pujon ro tluang lian chu dampabial by election nei tora an party chuan candidate atan an ruat ti apuanga nomination committee in an ngai to anhuwa bial mi puite po in an do tlan ani thu soin by election to ruling party chan ni deuh thin ma se nomination committee in arwat na tengai poimo a apom chu an lom hle ti asoya ram namle sa kho him na torin dampami puite INC official candidate pujon ro tluang lian vote vek torin asoma MNF le party dang te chu NDA hnuaya Central BJP sarkar thlop tu te anni ti in an party chu NDA hnuaya kun velo tur anni thu asoibok MPCC president Pulal Thanzara chuan voina hian engwangin nge candidate ani awanga vice president da inti palang ti kan hlawa candidate ani awanga vice president da po kan nishan pa lem lo ti in vice president da bel to lo ni se ti an lo puang to ti asoya tun by election in thlan lo om to ra hian MNF party in an Rawng Huai senior vice president an Thap ta ka chuan pujon ro tluang lian chu PAC member ringwat ni lo davin vice president ni in idole tang u ti in an party ho to ten rotnan siam wanga pujon ro tluang lian chu vice president lo ni ta ni in asoibok by election nei tur ra hian sarkar lai ZPM chuan pu vanlal sai lova chu an party ta na ding tur ani thun puang to a Mnf-In Dr. Arlal Thanglia na adin don thu an lo puang to bok ani Pawhin Sailavan ZPM Mizo somthum pasari alom lut West Phailenga ZPM VC apiang dampabial by election atan ZPM chuan campaign akal pui meka September ni riat le ni kwa tonkar thol tran ni le thole ni khan dampabial by election campaign committee Huai hotin minister pani Pulal Thansanga puchatea Puev Roding lian le ZPM official candidate Pawhin Sailavan dampabial ko sang antloa mithar enge mozat ZPM anlom lut ngal bok Pulal Thansanga chuan ZPM hian danglam ni bik kan neya kan ram hop khop kan thar thei to lo na rama hop khop kan thar le thei nan le heram din thar le na tura tan fatu kan ni ram rong bol tu kan ni a chu wang chuan ei rup na le hlem hlet na laka po tun thlengin kan hu tu te an la filim ni in kan sia a kan lom hle ani atia kan huang chung kan zau tur ani a mitin an leng tur ani kalphung thar au pui tu te kan ni a kan awla ange in sarkar na la ka te sarkar ham thatna om te thlan chung changa po atling le tha te le aphu ngoi te chau kan la in kan thanga party indo sakna le chung le khat le u naw indo sakna kan tingai lo ani ati tun sarkar chuan ti tak zatin ma ala zela chief minister ra permission kal tangin mun sanga ma kan la a mitai ma le rin om tan din chwa nge na ani mi pui hian sarkar kan tho pui thiam apoi mo a sarkar in ro man na thatak nei ma se mi pui lamin kan zer lo chuan omzia om chuang lova kan zawa in ti tur le mo phurna kan nei vekani ti in forest minister chuan sarkar in atumber pakhat chu eizon na ngel nget nei tur malak ani a tuna kan lo nei dan kumtin aram thar zuana lowa hi zoi muanga ti bo kan tum ani politics thli in a chem kwalvel mai in kan om tur ani lova kan rin om tur ani a kong che sanga mason na le kan tho na konga po belchan kan dol tur ani chu kan ramin min phut ani a kan sa khwana po in adu dan le min zir tir dan ani atibok Puev Roding lian chuan in thlan kan ma chhon to ra hian mi puiten ril rofim kan put apoi mo em a sum le pai le ther lo uma kan rin om na shal lo turin kan in cha du ani in thangram kan ni a in thlan bo sainan hian sum le pai enge mozat sen angai thina mi pui le candidate ten ril rodik kan put chuan sum le pai sen tur hi tam tak kan ti hiam thei ani ti in digna le rin om na in ro rel chuan ramin ma ason thina chunglam mal som na dong tura mal som thla ka kan nun angai ani pathian hian ZPM himal min som na sa a kan chiat na tura kan ngai te po hi kan that pui hlau thin ani mason na chakzo ka tho ani theinan sarkar ne na campaign thei tur midik ZPM candidate Pawhin Sailove hi lo thlang tling ngei turin dampabial mi puite ka ngen cheu ani ati Pawhin Sailova ZPM official candidate chuan kan bel to MLA in hun lo taka min boral san hi kan tuar a amun ruak hi azau dona in thangram kan ni angin kan ho tu ten do sak takin helai bial ding turin min da le a bial mi te khongai na karon dil le ani
dampabial hian mason na tho tur ma chhop kan nga hle meya sarkar lai tha chakna ringin kan bialin chak taka ma ason theinan kan zawa in tang rualila thubel chian dol lo le dot manga in beilovin thiang hlim taka he in thlan na hi ma chhon turin kan in ngen du ani ati dampabial campaign team hian West Phaileng New West Phaileng Konmoi Chipui Lallen Parvatui Saitha Phuldung Cheita tloin khosang sanga tangin mithar za somthum pasari ZPM alom lu anni West Phaileng a Congress VC panni lom lu ni in ZPM VC apiang malbok Nimin September ni sang hi somhi panga chomha khan Chief Minister Pulal do oman Mizoram Sarkar in PPP mota Sinot Camping Center neiboya kalpui Hulhiap Short Stay Center atloa Social Welfare Minister Pilar in puin atroi om Chief Minister chuan kan rama rihlo wang har satna tok kan tam awangin sarkar chuan tun le tun kan mamober ni angain Hulhiap Short Stay Center kalpui tha an thiat thu asoya sarkarin ama maya ati theilo wangin YMA MHEP le sinotte phungbo masomin PPP motin akalpui ta ani rihlo ngai te chu an ngei theinan kan tranpui ani satlia alova a ngei lenten e zonna an nei theina turin skill training changkhang tak kan pengala hetiang taka rihlo ngai te en kolna kalpui hi adang soitor awang veu mai the asim do tak tak te tan chuan tun hun tluka hun tha hi omlo ati Hulhiap Short Stay Center hi rum khatami za somnga zel en kol theina tura duan nima se dil tu an tamawangin batch ma sabera mi zani somnga paruk batch ni na mi zanga somli pali batch thumna tuna kalpui me ka hian mi zani pariat admit anni batch khathi ni somni chung zel ni in atir lam ni som chung detoxification kalpui ania adot ninga chung chu rilrulam en kolna psychological counseling atan man ni in abak ninga chu Sinot Revival Department bultumin camping nei zui chin ani an chuan nuwa referral task group 10 thathum chung an thi thlai zuya ruihlo laka fihlim zui tatan skill training kalpui le ani skill training a hian food processing a mi som pakhatan training chuak to a training hi ataka ti chin practical ne na kalpui zel ani mi som hi pariatin electrical technician an zir meka aluminium fabrication mi som pariatin an training mek bok National Skills Qualification Framework NSQF Government of India in adwan ang thlapin training hi pek an ni a Mizoram Council for Vocational Training minga certificate pek vektum ani batch ma saberle adot tu alote an chui zui na a voin thlengin za asom sari le pali chu ruihlo laka an fihlim zui zel ti hmu chwa ani neilo khwa son tum ani nimin chun khan Chief Minister Pulal do Omohovin Chief Minister Pisa a neilo khothar tora duan proposed plan sarkar mi poimo le neilo khotang shwai to ten an en ho leilong siat na thleng theilaka him to lo le kumin fur po twar na tak Chief Minister bial chungami neilo sership district chu akhopuma sontuma malak mekani an khothut mun a him to lo wangin neilo khotlang chuan akhoram chung an khothut mun thlen ma dewa khothar kai an du'a hemiatan hian malak mek ni in sarkar atang mason na tho na tur sum an hu te po khothar atan an da deu zel to khothar din tur chungchang hin ni lai ni chun khan CM office Chief Minister Pulal do Omohovin khothar tur duan proposed plan chu sarkar mi poimo le khotlang shwai to ten an en ho ani Rahman dan chuan khothara hian in za pariat le sarkar mun ma poimo engemaw zat a omdona Rahman na te hi le shwai tluang aralte Assistant Director Town and County Planning in Asoifia a mun ma po malama samfaya malak bul tran thei apiang te malak ni se anti khothar Rahman na hi bial to ML kai shwai na hnuaya Town and County Planning UDNPA in Asiam ani CM Hovin Lozo Anidon Tourism Department Agriculture and Farmers Welfare Department le Association of Tour Operators ATOM changkop chuan avoi khatna tan Lozo pui check den zaw twal pui khwa khozol district a bua sayantum Lozo tum chungchang hi Tourism Ministerial hing lawamar Hovin tunkar thotan ni September ni ra sang hi somhi panga khan office ha soi ho ani a Lozo pui hi tun thani som parokhian mantur ani a in puwa chana hi ATOM le twalpui khotlangin ngor takin an kalpui mek Tourism Minister chuan Agrotourism choi kan nan Lozo pui nei tura hian twalpui khwa le a chevel lo nei tu ten an thlai thara tam thei ang ber pho chuaka a hlok na an tel apoi mo thu asoya lo nei tu te thorim zia achim tu ten an hria thiam theinan achim tu te hian hlo thlo ve nge in a hu hova lo zo na nei a tha in ka ring ati twalpui khwa lo zo pui hi adu piang tan cheng zani zo in chim thei ani ang roi tui nai tak akala piang tan buat sai ani anga zai thiam te som an ni bokang twalpui khwa hi Chief Minister Pulal do ma pian le mur na khwa ni in telpui ngei atum ani
School Education Minister Dr. Vanlal Thanan Vansang Chanchin Zirna Hunbi Cosmic Class Pathum Lunglei Lungsen Le Tlabunga Da Thar Nimin Khan Ahong School Education Minister Chuan Lunglei District Ka Zirna Ti Mason Na Turle Zirlai Te Choi Kan Na Atan Lunglei Borsap Le Education Department Malak Na Le Tho Ho Na Chu Chuan Omati Thu Soin National Education Policy 2020 Le State Sarkarin Zirna Konga Mason Na Tura Mathlir Anei Ti Hlotlin Na Pakhat Ani Thu Asoya Cosmic Class Astronomy Lab chu a omna school baka school dangte po in tangkai taka anman abe sei thu asoya sum en koldan in zirtirna financial literacy po zirlaya tel turin SCRT kaltangin malak ani don ti soin zirlai tan thiam na het le twan tling an nei theinan an sha dan puan chhuana le tarlan na presentation kalpui war atul thu asoi bok Lunglei District Borsap Mnf-In malak na abuat say Cosmic Class Astronomy Lab kon na inkhom hi government Leitlang Pui High School Lungleya Cosmic Classroom man ania Leitlang Pui High School baka hian Lungsen Higher Secondary School le Government Middle School tlabunga Cosmic Classroom te chu biak mu thei na kaltangin Education Minister hian ahong ani he hun hi Lunglei District Education Officer pu Mike Arlen and Kolan akai shwaya Lunglei HPC Vice Chairman pu Vimal Somtluanga Lunglei South MLA Pularam Liana Papuya Lunglei West MLA Putila Limpuya le LMC Chairman Pulal Zui Thangale Councillor te baka sarkar mi poimo te zirtir to te tlomngai pol ai o te khotlang le koshan shwai to te political party shwai to te media le zirlai te antel ani Health Minister Pilarin Puin Nimin Khan Bal Chungchang Zirbing na report bu apisa at Thanzara research on the phytochemical constituent and galactic properties of Colocasia eculentata and determination of its nutritive value report Thanzara na hian Health Minister Chuan Mizo solar tak bal zirchana research thei chu lomamati thule hemikonga malato te chufak omati thu asoya bal chu Mizo culture betlat ani thule athatna che sang tlang shat mai nilawa research mangeya mu chu ani chu a hlutle thu asoibok Health and Family Welfare Secretary pu hla lengmoya point thu soin Mizo cho thatak bal zirbing na chhop chwa anita chu ro puyati thu asoi He zirbing na hilai thangpui College of Pharmacy Faculty and Research Team 10 kum khat chung or takinan beya Mizoram University Mizoram Food Processing Research and Training Center Repans and Napargohati in Technical Support and Pebok ani Meet your MLA Hunman ani Nimin chun khan Aizol West Rubial to MLA Pulang Hing Lavamar Minister of State Hovin Abial Chunga Government KM Higher Secondary School Meet your MLA program man ani Aizol West Rubial Chunga School som pathum hena and school mamo green board whiteboard le water cooler sem ani Minister Pulang Hing Lavamar chuan Meet your MLA program lo chwa dan soin zirtir tu te le zirlai te ti phurnan te zirtir tu te hna mani inrin tok na tu nan te le school choi kan nan le mason na atan ani atia tunlai a central service ting thei kan om to lo chan chu thiamna tak pachuak tora kan zir taimak lo wang ani Mizo te hi kan thua ka tha a kan thuak hian a phak ani tunma chuan central service in jak ling an om fawa tuna chuan Mizo IAS tho pui tur sarkar po in anei to manglo ani ti in zirlai te chu taimak na le tumru na nen thei top chwa tur le hlotling ngei tora tuna changa tan la theu turin angen ani zirtir tu hlut na le mo phurna ti thu pui mangin minister zirtir tu te le zirlai te nen panel discussion nei ni in zona le chan hun man ani bok Forest Conservation Amendment Act 2023 do dalnan wana pa hol tuala anpung khom don Joint Civil Society of Mizoram Huai Hota September ni ruk in Rinia Central YMA MHEP Zoro Mizoram Transformation Movement CESJ Mizoram First CATSJ le Political Party Chenkhat MPCC MNF PC le AAPI okal khomin Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 mangtura assembly thutlukna andu lona lantirnan vo in September ni sompakhat ni ngani chommadar sompakhat le chanve hian Aizolwana pa hol to ala pun khom ni se anti angin FCAA 2023 do lona lantir ani don hei baka hian online le offline signature campaign buat sai ani dona Forest Conservation Amendment Act 2023 chu atul anga Mizo mi pui te shilfia a Mizoram khosang sanga wantlang in khom nei ani don bok Mizoram Aam Aadmi Party in Mizoram Legislative Assembly in a pastak Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchanga Special Assembly Session Kova FCAA 2023 chu soiho thale turle mipui ngaidan soipuya mipui tamjok do dana kal torin Chief Minister hne na anthlen
Chief Minister Nena Lekha an thelu a hian Mizoram AAP chuan FCAA pass anita chu na taka an dem thu le Mizoram ipui digna le himna chanvo der thong ta chu an ngai phoi mo ber ani thu an soya he danina huam lo rel kong le kong pui lian India ma son na ta na ramri international border achanga kilometer za man phal ani chuan Mizoram pum ram ngo le Mizo mi pui le achunga nong cha te himna nen ati der thonga la om an ti hle ti an soya Mizoram mi pui aya central lam thu nei na sang jok tur athen an rem ti lo thu so in Mizoram State Assembly in FCAA 23 apasta ka wanga Mizoram hum him na big dan pui constitution 371G hlutna le tangkai na abota chu an du lovin an ril ru anat thu an soibok Central Huai Central Coordination Committee CCC to come in inner line permit ILP hiton aya khawle omjanei zo ka kalpui ani theina tor sarkar thlen an rel Central Huai Noi ro rel na sang Central Coordination Committee CCC chuan October thachanulama in khom puilian an nei tora an agenda tor ta thlifimin kumpuana ta na buk turin ri hlo do le ram le nam hum hal an chhop chuak don October ni somni pakhat atangani somni pathum sang ni somni panga chung hian Tuisol group YMA in Sakordaya YMA in khom puilian an mangdona hetarel tur te hi branch strong group le sub headquarters atanga rotna thlen ni in hei hi CCC chuan atlifim le thin ani Nimin Khan Central Huai pisa tui khwatla nga Central Coordination Committee CCC chu avoi za pathum na atan an thu khoma Central Huai President Pulal ma chhuanan he hun hi kai shwain thurel chhop chhwa jinga sarkar khoi YMA in ma alak na tor sang rel ho jinga Mizoram adan lavalu te ti top ko nga na sajokin sarkar in ma la ro se ti te Mizoram chak lak lu na kong pui pui mo le district sang po tu kong pui te achia ta wanga mi puin har satna antok na salu tok thin chu alo je om theinan sarkar in to nai sakjokin ma la se ti te atela hengba ka hian YMA khoi thil rel ho jinga Mizoram chung namdang sumdong phalna nei lo tam talu tok ti tlem turin YMA in ma la ro se ti te Ruihlo do konga Central YMA in ton ai sakjokin ma la se ruihlo ngai te en kolna changtlung tak Central YMA hian din ro se ti te po atelani thutkhom hian Central YMA budget sang hi somni panga sang hi somni parukra manna po in khom puya phar turin apoma in khom pui thleng tu turten an in buat saidan an soibok CCC meeting a hian Aizol City branch IO group le sub headquarters IO baka Central YMA shwai tu mi zani somli an kal ani Mizoram Police chuan Nimin Khan thu chwa siamin September ni khatatanga thali otur ruihlo do be pui thak na operation against trafficking and use of drugs and narcotics chuan omza thui tak aneya Mizoram puma ruihlo ve wak atlahniam na sahle ti an soi he be pui thak na wang hian ramrika na mishing le lir thei ve wak po atlemin na satakin ruihlo lo lut atlem pha tol chung ruihlo manzat po atlahniama ruihlo man po apun pha hle ti an soi Mizoram Police chuan ruihlo do be pui thak mek chu hlotling le zwala kalzel theinan Police Excise VC YMA le NGO sang malak na chu thlopa misol le ruihlo tolshia te chuan shil thin turin mi pui an nge nani ninga chin shat lo ani nuwa Henry athia mu ani thudon danin Henry lanon sanga kumsom thum panga kulikon Aizol chu September ninga tlaya scooty a sersi papan chu chin shat lovin a omzuya zonani nuwa chiatlang daya a helmet muni in helai chevel hinimin Khan chiatlang mi puin an dapa chomadar som le minute somli vela a helmet muna atanga metar zanga vela la a Rawng mu ani Mizoram Information Commission chin chia danin Mizoram chungbi ka kumsang hi paruk atanga voin thlengin RTI Act manga zona singli sangthum zali som panhi thelu ani to Mizoram Information Commission saidanin kumin sarkar kumthar April ni khat atanga RTI Act manga zona an don to chu sangthum za somruk panhi atling to a Right to Information Act manga zona lut sarkar lamatanga achana du khoplo wanga zwal ko po kumsang hi paruk atanga chiarin mi zasari somthum an omthule heng an zwal ko na atanga chana an hudu khoplo wanga zwal ko non le mi za som kwa pasari an omthu Mizoram Information Commission ho to te chuan an soya Mizoram Information Commission chin cha danin kumkal ta chung khan zona lut sang sari zathum som kwa pali oma hei hi RTI Act mantran ani atanga zona lut tamber kumni in kumsang hi paruk atanga chu ta kumin kum top thlenga RTI Act manga complaint do chin cha za chu za somruk ani thu Mizoram Information Commission ho to te chuan an soibok Mizoram Sainik Welfare and Resettlement chin cha danin tundin huna Mizoram chunga sipai bang ex servicemen sarkar injiak lut sangruk zathum somnga panga an ommek Mizoram Sainik Welfare and Resettlement ho to te chuan ex servicemen sangruk zathum somnga panga an omthuan soibaka ex servicemen ten an kopui an boral san injiak lut za chu sanghi zanga somnga an tin to thu an soya
Indo pui pani na hun lai sipai Second World War veteran Mizoram ladam zat chu pasari an ni thu le Indo pui hun lai an pasal te sipai tangin an thi san mei thai chin chha zat chu zani somni pani an tin thu an soi Mizoram Sainik Welfare and Resettlement India sipai atang pension ta te chin chha le an ham thatna hmu thei ang lo bo zui sak konga na satakin ke an pen thina tun din huna Mizoram Sainik in achin chha danin Indona wanga sipai ram tuile lawa chuak chu Mizoram a somnga pariat an oma an pasalten Indona wangle an duty lai an boral santak mei thai somnga pariat an mek bok khati zong kha Zoram news kan ngai thlak thei te chu an ne a ngai thatu zong te in zawai chunga lom thu kan soye ni man nuam vek ule